You can put your arms around, what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me see I was wrong. For everything you've done. Kedua, mencuci tangan itu hanya dengan air. Yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sama dipegang nasi disimpan. Ternyata hasilnya selepas tangan. Nah ini ya dari percobaan tadi. Ini ya. Yang pertama tadi yang nasi dipegang dengan tangan yang 1, 2, 3. What's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me see I was wrong. For everything you've done, wish you better run. It might be too late to say sorry.